Lapha uthi uyabonga la Mona are wa leboha ngale mali nizomkhumbula ka tjhelete ke tlo mo bona lona wathatha iwasho umkhucululi kona o ile a nka diwasho mokgotololi kwafaka ikati gwa shwa katse manje uthi emva kwalokho amatekisi ayihlupha taxi ne di tshwenya manje wathatha insebenzo a nka tshebetso lafa ikati ya shwa katse namhlanje uzobonga ka jeko o tlo leboha ukuthi wabona ukukhanya umehluko bone emva kobe ikati lifile bane phapano uzibonela nje nganikeza umbhobho abonge mo fe a tebohele Amen. Uzobonga Uzobonga nje. Izolusipho kakhulu nkosana wangisiza kakhulu ngase ngiphethelwe ikhandi. Imoto zifanele ingachazi imoto zifa kolondisho futhi zifa kakhulu ukuthi zifishe nazifa into encane yamanje vele phela shiphathi. Yebo. kodwa nje wafika nensebenzo leyo wafika katshebetso yeo Ngiyasiza kakhulu ngomprofesi umkhucululi lo wenza imali. umkhucululi mokgotololi lafa ikati ya shwa katse zavuleka izinto ziyavuleka umehluko Ukhona umphakathi ukhona kakhulu. Ukhona kakhulu. uyabonga ngale mali wa leboha ka tjhelete ena njengoba niyibona ke nje ya ka le bona unkulunkulu wabuseka modimo a o hlohonolofatse haholo mbusise baba o hlohonolofatse ntate mfikele futhi o tshireletse hape imoya mayithunyelwa moya ha e romelwa ithi amandla wayo ke re matla a ona onke ngiwakustopa hohle ke a emisa awafeke wabulala ha shwe ke a bolaya nansi insebenzo tshebetso ke ena yonke imoya moya yohle yonke imoya moya yohle yonke imoya memoya yohle yayithulisa ke a e didimatsa moya yobumnyama moya metsho moya yobuthakathi moya ya boloyi avuleke into ha zakho o bulehe dintho tsa hao akhanye inhlanhla ha yakho o kganya lehlohonolo la hao isibusiso lehlohonolo asiwele ha se wele esandleni sakho letsohong la hao lehlohonolo ayehlele ha e fole esandleni sakho letsong la hao uzobusisa modimo o hlohonolofatse